atas dukungan teman-teman selama ini. Dan hari ini Cindy punya Google AdSense sudah datang. Ya. Terus dukung Cindy. Dukung Cindy ya dengan like, comment, share, and subscribe. Teman-teman, ingat ya, channel Cindy Mood isinya bermacam-macam. Ada unboxing mainan, ada masak-masak, ada review, ada mukbang, terus yang lainnya lagi. Terus dukung channel Cindy Mood ya. Dadah. Everything that brought me alive, going wrong like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no outlet.